Ka Hynniewtrep Association hapo ka Jingïakop jong uba Gabriel T. Maulong kan beteng ban penlong ya ka Jingïakop Rwai Khasi ya ka balatip kum ka Hynniewtrep Idol Season 4. Ya ka audition jong ni ka Jingïakop Rwai Khasi on sedang nado ka arpu pratarik unai lor Hajar arpulai hado ka arpu pratarik unai wing Hajar arpulai lengba ka online audition kat ba ya ka semi-final pat on sedang nado ka live ho tarik unai wing Hajar arpulai hado ka live ho tarik uno pra Hajar arpulai. Nakabenta ka audition ginong yashimenta kim don kamban siyo AA. Henry lada ki syajiet siya ka semi-final round kin habban siyo. Si Hajar tengka nakabenta ki barwai marway. Bat Hajar tengka nakabenta ki barwai arngut. Lani ki barwai da ka kenhun. Yaki points nakabenta ka audition bat ka semi-final on ken Hynniewpo na kinong bisyar. Bat live ho na ki views bat ki likes. Yaka grand finale jong kani ka Jingïakop Rwai Khasi on pelong haka kendai tarik ulber Hajar arpusau ha Khasi National Dorbar Hall Maukar Shillong haka Jingïadon rengkat u Amit Paul unong Rwai balapau jong ka Indian Idol nangta uba donbok marbanyang bat usamla Nongjop soklet kiban salong ru kum ki judges. Ki khusnam nakabenta ki Nongjop hagani ke Jingïakop Rwai kilong first prize sanpo Hajar tengka rengkat ke sernot, second prize laipusan Hajar tengka rengkat ke sernot, third prize arpusan Hajar tengka rengkat ke sernot, but shipotuli ki consolation prize. Shosho ki bajop yagani ke Jingïakop Rwai kin yoru yagalat ban record ka way ke Jing Rwai Hamar local recording studio. Ban nakabenta ki Jingtip ki bakhambnya kinong yashimenta ki laban telephone how number kendai line riu sao kendai new kendai san san